لڤگریه جبر نخوشیا که لخوزانه پیدا ببو سرملی محمد پاشا گلک سوارین خواه لمالو خودیان وگراند بون ماره ویشاند بو روشا وی گلکی گرام بو و خراب بو وی جهیل خواه پی درخست بو که هندک وقت آیو مایه روی مرنه و روحستین سار جه وخویا بو لسر وی بانگ لسوارین خواه مانه کربو شوان خواسته بو که وگره ناو مالین خواه گاوا وان خواسته بون لهمبر درکوین وی بخید پای وان بریبو و جوان خواسته بو که تاویل خواه جوه گرمستانا مرنه رزگار بکن چند کسین مابون لسر پیواوی او جی جورا وقت یابون لی دست عفدال زینی که جسورملی لبر مرنه نببو و حتی که روحی وی خواه تسلیم کربو جی برسری وی نقت یابو پیوا سورملی که جی را گوته بو تدخوازی من بیل و هر خلاصی من دست روحستی نمایه اوه نها امانت خواده دایا جمن بستینه تو وگره هر نفزارو کن خواه گلکی پی تاده کاتی بو وک ویل ورا بهله و وگره او به همو بیرانین خواجی پیر بهله نتنه بیرانین وک اوه خیانت رابردوی خواه را بکه وک اوه روحه که خواه به ویر لورا برده و پوست خواه هلده و لخوادین وگره پی نتعاده هاد نخواست بو وی لورا بهله و وگره پشتی کو پاشای وی مربو عبدال جی لحس پی خواه سوار ببو و جبرار فقطیا جوی گرمستانه فدقتیا هر دوری مروف نخوش و میت مریان هبو گاوا کو ده بهور یکی ده درباست بو به بایا کی را بهنا میتان لچول خرا ببون هات پوزوی بهنا میتان دهات کشاندن لنگ خواه لبنی زکی هست بیا خست و لسر عجله جبرا بدور کد دلی خدا گود هگر من جمرنی خلاص بکه اف هست باوی من خلاص بکه از هنه یدنشی لفی خوزانه خوبان بمینم اوی روحستن به پیخلا من جی بگره عفدال لحس پی خواه سوار ببو و دهاتنه دا گلک بون لینها بتنه مابو بتنه مابو و بتنه دا سر ریا و گره حتی جه دهات خواست جبرا دور هره عفدال گهاشت بو جه کو گلک جاران لوان دران و وان ریان ببو ریوی گلک جاران هاتو بو وان دران لطاوت و شاهیان با آواز و کلام خواه گووند خوش کربون دیوانان شیف برک لدار خست بو جبر وی به خوزا و رین حیسان به اوله او کرتزانی بو جبلی به هنودانه ندسکنی بشه و روش هست داجود تخواست زودترین دم خواه بگینه ناف خزمین خواه دما که هست بیوی دوستیا جی پیاده بو هنکی دسکنی دوره برشمه دگرد هنکی به هست پر دمشیه و دوره لحس بسوارده بو و بره خواه دشو لجلیه که کزانی بو اولیه بین خواه بردا نخواست بیتر بره رفه هر همه لورا بدن خواه تسلیمی خواه خواه کر وی شوه لوی گلیه شوه خواه بدر باز کر جرین که ریبر پی خواز و کلش اویل تونه به در باست بو پشتی که به شف بین خواه بردا بو دید باندورا وی نخواشی گنی هینا جی لی پیدا نبویه و قانات وی کت جه که وی نخواشی رزگار بویه پشتی ریک دریش بساقی و سلامتی هاتبو مالا خواه گاوا بوگر عفدال را هاتبو بیستن که سرملی محمد پاشا جی لپی سوارین خواه جنگاور خاطر جد وی دنیای خواستیه و لخوادیان و نگریایه ولاد بتماری کاتبو ناف شینه و مرنه لسر لگل تسیره کی پر مزن کربو عفدال هرچه قاسی جمرنه لخوزانی رزگار ببو جی خواج درونی آورا رزگار نکربو ویجی وک وان کسین سواری کو او خواه جناف لپن نخواشی لکولره و شر رزگار کربون و فگری ابون ماله او روش شر یا مرن و نخواشی دمک دریج جسر خواه ناویت بو جوی 400 سواری سرملی محمد پاشا هندک کس فلتی بون و آتبون مالین خواه اوین دن گشتک جبر شر و نخواشی قولره لخریبی جانده بون جبر کو اوین چوبون خوزانه گشتک مروین بجاره و میخواست بون خبر مرن آوان شینک گران برده بو ناف شینیان
شوا کوان حتی دمک درێژ خۆشەوەی باندۆرێ ڕزگار نەکردبوون گەلجی دەمەکە درێژ خۆشە شینگرتیە ڕزگار نەکرەبوو عەبدال هەرگاف کەلامە وەی خۆزانێ دگوت وەک بخوازە وێ ئێشێ بینە نەفشێن لە دوو خۆ هەرجار دەستێ خۆ داوێت بەرگوێ خۆ کەس نەبووە تو نەبووە ژێ ڕەفەق نەدەکرد بە دڵوێشیە دگوت خۆزان داخێ خێلێ لێ گەلی برا لەبەر تۆپەیە لە بنیە تۆپەک دارە زەیتونەیە حیلا بنیەدا زارا پێسکۆڤیەیە یار دلێم سوارۆ لە بنیەدا دەرکەت دارێکە زەیتونەیە حەچی گاوا پرسا قیمێزی ئەزیدی ji min dikin ax de îro sê roj û sê şev e xozan daxe xwepan bê xwedî bê xwedan li ser kaniyê bêdilêm yar dilê min siwaro xozan daxê lê gelî bira li ber we wara gelî birano rabin temaşe bikin halê min porkirê li ber wara ay de îro sê roj û sê şevin tê nalên birîndaran yar dilêm yar siwaro حەچی گاوا پرسا قیمێزی ئێزیدی ji min dikin ay de îro sê roj û sê şevin 12 xortên şîrên bê xwedan dane ber kokên dara yar dilê min siwaro xozan daxê lê gelî bira wan fêrikê roja xewa min nayê ji destê germê germistanê ay de şevê xewa min nayê ji destê mîratê van wawikan yar dilêm yar dilê min siwaro xelkê orta meydana xozanê daxê wenda kiriye tekatûka min porkira xwedê wenda kiriye têlî qêmêzê êzidî xortê gurzê ber cênikan yar dilê min siwaro xozan daxê lê gelî bira wê ber bi mile ava çemê qêmêzê îşev ji jor ve bi têye bi xole yar dilê min yar siwaro ava çemê qêmêziyana şewitî ji jor de têye bi xole xelkê ji ortaya meydana xozan daxê wenda kiriye tekantûkan min porkira xwedê wenda kiriye telî qêmêzê êzidî xortê delal siwarê hespê kulê yar dilêm yar siwaro piştî ku Evdal ji xozanê vegeriya bû her gav eciz bû her gav birînên li xozanê êrişî wî dikirin bi ku de diçû Sürmelî Mehmed Paşa pêrebû ji ber vê rewşa xwe piştî vegerê bi çendekî biryara barkirinê dabû her çi qasî ne bi dilê malbata Sürmelî Mehmed Paşa bû jî ew nema karîbû li wir bi mala xwe bar kiribû vegeriya bû gundê xwe gelek axa û began Kurdan gava ku bihîstî bûn Evdalê Zeynîkê vegeriya gund û nema li qonexa Sürmelî Mehmed Paşa dimîne hatin jê xwestin wî bi xwe re bibin ew bibe dengbêjê wan Evdalê Zeynîkê daxwaza kesî ji wan qebûl nekir û got piştî Sürmelî Mehmed Paşa ez ji kesekî din re dengbêjiyê nakim